urimo satani. Allah umahubira ni mutakano umahubira Inu kala batali dayo. Aduh bobo. Kaningi mana nganyara kanyashi. Wedeko Ayaruka mungu wanjye. imeze bite? Ineza. Nagare neza. Ubu ngiye ukumbona ufite ikibazo. Ikibazo mfite mbaza ngo ni iki? Ndakubajije ngo ni iki? Yewe abakobwa ntago bajya bankunda. Sinzi ikibazo mfite. Ndashaka umuntu wamumuti. Wo kuzajya ngera ku mukobwa agata yibwiriza ko kandi gatankurikira. Uza nkubwire rero. Hano mafite umuti w'ubwoko bwose. Hari umuti uhereza urumva? Ngiki? Umuti uzagera ugahereza umukobwa ukamusiga ku gatafari. Urimo satani. Ya ntago nshaka umuti urumva nzamusiga ku gatafari gute kandi tutigeze tunahura. Acinambona ndi kure yiwe. Atatanya no gutoragura ikintu kibuye cy'urunuru rw'urutosho cyangwa agaca inkoni. Kugira ngo nimwegera ahita amvuna. Okay. Nuko urazi bigenza rero. Umuti ngiye kuguhereza. Turi kujyana? Turimo turajyana. Uragenda unyagize gutya munsi. Unyagize mu gutya. Kimera kushiraho. Anazara gutaruka. Ubonye uramugeragiza mu bitewe n'ahantu uzaba mubonye. Noneho wowe ahantu hose urazo nyura. Arazagenda gukurikirana. Noneho ikintu uzakora. Urazufungura gutya. Ntuzongere kwambara bogisa ahubwo. Hanyuma se urabona aje kubunuza ku muhanda. Wowe ugomba gushaka agakaza cyangwa igitenge. Noneho wowe umukobwa akaza yagusanga mu nzu ugiyemo. Nyirungaye tuzamura nyine nk'umuntu nyine ujaga gahunda. Bigeze? Wa mugabo we. Chaka umuti utuma bankunda ntago nshaka umuti utuma mbinjara. Nanjye ko mfite ubwoko bwose ra. Chaka utega amatwi utegura urwo rutwe rwawe wumve ikintu nshaka. Nje nshaka umuti. Ku buryo nzajya nshaka ugira uti nzajya nshaka umukobwa yumva agahumuro. Ahita nkurikira utangire gukundana. Cyangwa se umuti wo ndi bwisige namukoraho agahita nkunda. Ufite n'amafaranga se? Nje gushaka umuti n'amafaranga mfite nje amafaranga ndayafite. Hano rero hari umuti nahaye buriya viye. Viye wawe se? Namuhaye viye buriya yarongera aronguraga. Yarongera arongora abakobwa uzugura mukunda buriya. Nawe guhereza umuti. Ariko ko uraza kuza kugaruka kunshaka rwose. Uyu muti buriya ni buri gukora ngaho umutsaro. Njye guma hano igihe cyose. Kiretse nanyo ushaka kureba nyine bicaye nabi hano haruguru. Bakundangiye. Uramutse umaye umutsi nkasanga ni mubi naza nkakuvuna. Uyu harimo amabyi y'uruhinja. Yewe nuvuga ngo ntabwo nakuremera uzangaye. Wewe wisige mu bwanwa hose mu bikoresho waziga. Wazige wagibwaho. Nuko umukora agahita ankura. Ugenda gucyo kimara kumutambuka ni wagahumu. Arayita kumva n'ugenda umukoreho. Nushaka une musome. Ndakibazo umusome pe. Ende mwere. Ayo nama bya y'intare nyine. Ine yamahoro gire yamahoro haruguru. Kibazo pe nta kibazo nange nibereye hano. I want problem always. Ubu none nje karyaro. Abakobwa ndabafite urura muti bamaye. Reka nze mbakorere kude. Uyu munsi ndajyo njyumwe. Undi nawe yicaye hari ategereje. Ahubwo ndaje nshaka utuntu ndi buryo tw'utubuto kugira ngo nje mbona imbaraga zo kubate. Dore umukobwa wa mbere ngiye guhita mera. Reka nze nkwereke. Damaye uramenye ako kantu ni kabi. Mukobwa mwiza bimeze bite? Takongera kunjomba marayo ameze nk'igare. Jesus. Ako mukobwa intoki zanjye ntagaramereye y'igare. Wabuze ko ari imisumari saho. Arasura kabi gasumukara gusa. Basi none kare. Wapi? Yabe nakanzu gurunye. Ariko darabinza babonye se. Ubwo walandika. None se mu buzima busanzwe wari umeze gute? Ukomeza ndahagaze nawe uri kubireba ntubongere kunkora. Ako se mukobwa watuje. Reka ubweka ryashirongera kunkora ndagushyiramo iki. Iki gishuhe cy'umukobwa n'agahanga kaburungushuye wagira ngo n'umugongo w'akanyamasyo kateze amatwi kakumva icyo nkabwira. Ngiye kugakoraho bwa nyuma nikabyanga ndahita nigendera ngiye guhiga denko mite mu kino ry'izombi. Ako se Urimo satani. Allah. uriya
mushenzi ngo ni denku ntago ari bunyiri Kasongo yeye. Kajya kumeze ute? Ari bobo. Kamera ngira nk'umuhungu. Wajye fa bidibira tu. Ndakubwira niba utakantu. Ndakubwira ni ngo. Enu kala kali dayo. Hola, esta es Oba que investi no na ko eh. Aduh bobo. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour.